Nyima ya milioni mana mwanje 50 beta cha kaunti ya Meru kurekana ite kuonekana rachietri ni mutali madhabu wa thirikari kiri mwaka yo 2022-2023. Seneta wa Nandi Samson Cherargei nero EACC uchunkuna na rambese uchietere ya Kabubutiani bunge ya Meru ni raringire kura na kwebelewa ya Nibong'ombe bakiwite guguna Ameru nkuluke MC Babu wite milioni mana 350 chewa kiboida sirupagi irene kaniri mwaka thai ite kuonekana itumekete bakiudia gavana Kawira utariri ya rambese itumekete kiri mwaka yo thirikari yuturetu ya 2023-2024 mutukikare na utariri ya urambete chemeru chithirite chitumika nora siasa chithirite kithiolonka utumiri bokigena kia kaunti ya Meru. Nyuma ya riboti ya Ondita Njeneru kurekerio utumiri bwa kigina kia thirikari ya Meru. Riboti ira ithirite yo kia murutira na mauge nkurani ya Meru. Ara riboti ithirite kionania ura thirikari ya Meru iretongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza tumirite buthuku kigina kia Meru ikionania kigina kia mung'ana jwa milioni 750 nichiurite kana ite kumenyekana chianywerere nthi. Aria seneta wa Meru Kathuri Murungi arigeri kwaria riboti je kirembunge ya Meru nyuma ya rutha rwa Pasaka na akiareria untu bobo seneta wa Nandi Samson Cherargei na ugite rwangi rwa EACC kana rwa DCI ni Robert Kuthithia kana guchunku na kuonania aria kigina kiu giatemere nthi na barabaka gwatikana bakiete bajokirwe matagari ja kiwatho. Kupotea zaidi ya 700 million si pesa kidogo, ni pesa mingi sana, na tunatarajia EACC na DCI wafanye uchunguzi na wala ambao wamehusika kwa uporaji hiyo zaidi ya milioni 700 katika kaunti ya Meru. Kingi kia gutegera ni Murandi jwa ng'ombe juria ngavana Kawira Mwangaza wogira akajwikira kirembangeti yawe ya mwanka jwa 2024 gwita mwanka jwa 2025 akiuga MCs ba Meru benda kujwita ne bajuite oje kiri manginyo ibaidere taka tona budget yekiri ndo manginyo munya na kire ndegwa ibaitere imbio basi nyage ng'ombe ici anke nande batema ukete tutigekere ki budget ndagire ndeci kunda kuchu weta barinde untubura bukinyanirite nande aranjumaine ya kiumia ike Murandi jojo joriti burukire budgeti kumane na muswanda jura jwareti ni mukarigito wa kamiti orimi kenne ibae jura jwethira jogikuru kwa mbunge ya Meru. Last minute our civil opinion say hi. We last minute our control opinion say nay. The highest serving and the motion is passed. MC Ojo utongerete kamiti orimi kenne ibae agitarire gitumia kuringira Murandi jojo ng'ombe neguru ikwithira ng'ombe iu iria yanwa na njirete na mitaratara gutena policy so mantu yara yonthe endelete kiri kwaya na ng'ombe ira imantu yatabati kwithira yario nontu twaya na mbecha nikenda kwithira kwina mutaratara kana kwina policy eco guide distribution ya ng'ombe ira na tumenya ibao bakethira bakiawa na nitombire kumenyethua ni CEC kana chief officer that antu baraba ng'ombe yu batibwiri kwithira bakimenyekana ni public so tukauria mbecha chia public nire kuchiethera chietumika na with okiumia gike na MC waroire rwarera watimao na kithibethera bakiriongara bana Mwangaza na Moses Kuria kagiteneka wari minister wa Iwanda baruguririe Murandi Joaka Industrial Park mwaka muthiru ire abadi wako na kigina kia milioni 500 ara kigina kira kiambiririe waka kiwanda gike kiare kia mung'ana jwa milioni 350 na MCs baba kiuga mwanka jwa thirikari jure akwe koingwa na nitoka kigina kiu kianywere nthi ni untu gute witi na mbere bukuonekana ithai twethira iruito wonkakirwo aki ruito ro 350 million na otevinge biendene nau iruito na kanyumba kama kateuria 350 million
yuni nywete nthi no ibo kuona inyangeti ichi aingiro ya kanto bathamire kurikana bwega ora twa struggle kugita mbeca na hapa na pale mwangachi akinyira 250 million kenda tutetheria tweza na co-funding yetu ki national government nonto niona yeri ite the balance ya 250 million inkurukie meri etantatu ithiri rato arauncha murandi jojo ningurikana igitare undare na wirigiro sana mbije antu bako bagutetheka tugachoka mbunge nikenda tumba gwita waziri o trend atwereza na arambecha chietu ire na inachietete toka bobo tengani thirikari angabana mwangaza nithirite gitegerwa bunene kiumia giki arena we speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na MC wa Koroto Mwenda Kirenya bashumiretie kuga kinya nyuma ya mbunge ya Meru gukurukia watho bubwero bwa Nchobi ara speaker Ayubu akuga na mekire kirore na kumikyo bisine angabana mwangaza na gutema chokyo barona kuma kiriwe na ko watho bobo akurukirwe ne bubati kwitha bwambirite kurita ngugi kuma njumaine jera kurukira ya kiumia giki kiria nande akugariti ngugi bonde barabara rwanyire rwa Nchobi kuma kiri munene wao babati kwithira baingerio bisi akiuga baririta ngugi kiutate na watho arabongerete kuga watho bobo bati kwithira bukithingata irwa kinyani akariba Meru atukuithia sheria iria ntuku ya Jumaine kiumia giki irio tuwikiria ngavana yathiriria ntuku 14 na kuthiria ntuku 14 ngavana ntuku eu by Jumaine atari aguchaina na mwanka narua ngavana atachaina lakini mbere ngavana atiri na mbere antu wa Meru na mbere timu itaire itangwe kwa compound sheria ni yajire enjero kuma ntuku ya Jumaine ria ntuku 14 ciagitire atia ciathirire kwou ankwenda kuga inya timu ere aitingoge kuma the CEO para bahar compound babatwa baingere ofisi kuma ntuku ya Jumatano nonto mantajo ndo bakuthithia ni rigo na mbere antu betu kuma ntuku ya Jumaine tuwe na sheria enjero ya Nchobi ire batkudwe kyathekairwa iria ikunyira onyu bwa Nchobi kira tukenda kumania we kenda antu betu batakwe eni mbode yake yokwa nonto bo mantu ya Nchobi Governor Kawira Mwangaza we will hold you accountable, we will hold you responsible nonto utirambia kuthithia kintu kiitwa enforcement sheria enjaro ya kuregulate na control mantu ya wendia bo Nchobi unyui bo Nchobi distribution ya Nchobi na manufacturing Nchobi Meru County muthiene burukira kengegete ribonene ni utumiri bwa kigina kia MTF araba mweba MCS bachumiretie kuganjira chiao charimiro na chiatigo chitekirimiga kana maandiko na batengete kigina king'ani RMC Wantima West Patrick Ntururu akiaja na ngerekano njira chawe kirite kigina kia milioni 8 indi akiuga irite nguge chago cha mukwa na kingi MC ojo akionania kugeranga bana Mwangaza Kiara nikiria kuwa kiri murandi jo barabara jo fragishe bubota mbunge ya Meru bekirite ngabana Mwangaza kigena kya mwana jo milioni 734 na bakigaira kigena kyo kiri wandi 45 owandi batu kwithira ya mukirite barabara cheke kigena kya mwana jo chiringi milioni 16 ire ugite wago tekinye monete wandine yawe ajete mwaka jojo itwa tigira governor mbeja cha flagship na ki barabara itwa kirita around 704 million na ki divide mbeche uo wandie Meru ne bati kuona barabara chi wothe 16 million juriga tuki governor 16 million na wikirie ko lere MTF wekira mukone MTF kwetereneo o mama ne obichine ku batu kwenda kumenya inao tuikirie mbeja chetu 8 million chetu cha barabara nkiripoti rantitosha weru garwe siasa rea kwa rieto ni mutugi kare